اجتماعی می باشد. با انتخاب این راه مردم تاجیکستان با جامعه متمدن جهان پیوستند و برای آینده درخشان خود ته کرسی استوار گذاشتند. کنستیتوسیا صاحب استقلالی خلق ما را به رسمیت درآورده اساسهای بنیادی جامعه و دولت نوین تاجیکان را معین نمود. در کنستیتوسیا تامین نمودن استقلال و آزادی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی کشور وظیفه اساسی دولت مقرر گردید. در این سند بنیادی همچنین مقصد و وظیفه ها، اساسهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور، تشکیل و فعالیت رکنهای دولتداری معین گردیدند. طبق کنستیتوسیا دولت صاحب استقلال ما خصوصیت اجتماعی دارد و مقصد آن فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه برای هر یک انسان می باشد. محض به شرافت کنستیتوسیا و عملی شدن معیارهای آن در مملکت فضای آرام و آسوده، ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی تأمین شده برای رشد با نظام و استوار اقتصادی و اجتماعی جامعه شرایط مساعد مهیا گردید. در فضای صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، قانونیت و ترتیبات، اینچنین قبول و عملی نمودن کنسپسیاها و استراتژی و برنامه‌های دولتی ما در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، حقوقی و سیاسی و فرهنگی به دستاوردهای مهم و ارزشمند تاریخی نائل گردیدیم. تاجیکستان ما طبق کنستیتوسیا عضو کامل حقوق جامعه جهان و تمام سازمان‌های با نفوذ بین المللی بوده امروز با تشبس‌های سازنده خود در حل مسئله و مشکلات گلوبالی سیاره نقش نظررس می‌گذارد. بخصوص تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در ساحه امنیت، آب و انرژتیکا، محیط زیست و نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار و رفع دیگر مشکلات جهانی و منطقوی از جانب جامعه بشری دستگیری یافتند. در رابطه با این میخواهم یک مسئله مهم را بار دیگر به مردم شریف تاجیکستان خاطر نشان نمایم. به همه ما ضرور است که به خاطر حفظ معیارهای کنستیتوسیا، استقلال و آزادی و صلح و ثبات در کشورمان همیشه سعی و تلاش نماییم. حس بلند ملی داشته باشیم، به قدر نعمت بزرگ زندگیمان آزادی و استقلال رسیم و تمام امکانیت و نیروی خود را برای رشد دولت صاحب اختیارمان و آبادی وطن محبوبمان سفربر سازیم. در این روند هر یک فرد جامعه وظیفه‌دار است که با کنستیتوسیا همچون بختنامه، سند عالی سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حجت معین کننده امروز و آینده جامعه و دولت مناسبت نماید، به آن احترام گذارد و ماهیت و اهمیت آن را به فرزندان خود هنوز از خردسالی فهماند. وظیفه مقدس هر یک عضو جامعه از آن عبارت است که معیارهای کنستیتوسیا را از خود نماید و در اساس این سند مقدس ملت در جاده راه نائل شدن به هدفهای عالی دولت آزاد و صاحب استقلال خویش باز هم بیشتر کوشش نماید. ما وظیفه داریم که با زحمت اهلانه و صادقانه، متحدی و سرجمی، رعایت و اجرای کنستیتوسیا و قانونها زندگی شایسته خود و فرزندانمان را تأمین کرده به نسل‌های آینده یک ملک آرام و آسوده و دولت و جامعه پیشرفته را میراث گذاریم. بار دیگر تمام هموطنان عزیز را به افتخار روز کنستیتوسیا تبریک گفته به خاندان هر یکی آنها صلح و آرامی، اقبال نیک و به تاجیکستان محبوبمان استواری سیاسی و اقتصادی و پیشرفت و کامیابی های روزافزون آرزو می نمایم. روز کنستیتوسیای تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز.
қабули конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар инкишофи давлатдории навини Тоҷикистон марҳилаи нави таърихиро оғоз бахшида боиси дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мо гардид. маҳз бо шарофати конститутсия рукнҳои давлатдорӣ, низоми ҳуқуқии кишвар ва волоияти қонунӣ, тартиботи ҳуқуқӣ пойдор гардида Тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. баргузории чорабинии идона ба хотири таҷлили рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар театри вилоятӣ сурат гирифт. гуфта шуд, Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол санади воқеан таърихиву муқаддаси ҳар давлату миллат ва танзимкунандаи муносибатҳои муҳими ҷомеа мебошад. ин ҳуҷҷати муҳиму сарнавиштсоз, ифодакунанда ва ҷавобгӯи ормону орзуи халқи Тоҷикистон мебошад. рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикор ва ташаббуси ваҳдатофарӣ ва меҳампарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заковату иродаи мардуми фарҳангсолор ва тамаддунофари тоҷик қабул гардида барои амалӣ шудани орзу ва ормонҳои ҳазорсолаи миллати тоҷик ҷиҳати эъмори бинои муҳташами истиқлол ва ташаккули давлатдории муосири Тоҷикистон мусоидат намудааст. боиси сарфарозиву ифтихори ҳар як сокини Тоҷикистони навин аст ки чунин бахти баланд насибашон гаштааст, яъне соҳиб шудан ба давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявӣ ва ягона. ҳамчунин дар ин замина халқи тоҷик соҳиби парчам, нишон ва суруди миллӣ ҳамзамон конститутсия мебошад ки муҳимтарин рукнҳои давлатдорӣ ба шумор мераванд. халқи сарбаланди тоҷик дар даврони истиқлол бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд бо такя ба конститутсияи худ давлатеро бунёд намуд ки дар он сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ пойдор буда мардум ба имрӯзу ояндаи худ дилпурона назар мекунад ва дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ ба сар мебаранд. конститутсия ки онро метавон шиносномаи давлат ва бахтномаи миллат номид, бори нахуст Тоҷикистонро ба ҷаҳониён чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муоррифӣ намуд. конститутсия ин санади олие мебошад ки дар он андешаи мардум наҳуфтааст. зеро соли 1994 вақте ки комиссияи олии давлатӣ вобаста ба таҳияи муқаррароти конститутсия таъсис дода буд, аъзоёни он аз тамоми қишрҳои ҷомеа интихоб гардиданд ва мафҳуми дигар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи райпурсии умумии халқӣ қабул гардид ва ҳар як шаҳрванд дар он саҳми худро дар таҳия ва қабули он гузошт ва аз ин лиҳоз талабот ва муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фақат ба манфиати мардум ҷомеа равона гардидааст. тантанаи рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо манзур гардидани барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ки муҳтавои он васфи ватану истиқлол, ваҳдат ва суботи комилро дар бар мегирифт, анҷом ёфт. сокинони ноҳияи балҷувон солгарди рӯзи қабули конститутсияро бо дастовардҳои арзанда ва ташкили чорабинии бошукӯҳи идона таҷлил намуданд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони сохторҳои гуногун ва доираи васеи ҷавонону сокинони маҳаллӣ ширкат намуданд. чорабинӣ бо ташкили намоиши идона оғоз ёфта, дастовардҳои соҳаи фарҳангу варзиш, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дигар дастовардҳо ҳамчун нишони рушду пешрафти соҳаҳо ва далели пойдориву суботи комил ки ба болоравии ба тадриҷи сатҳи ҳаволии мардум боис шудааст, пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори қасри фарҳанги ноҳия бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. аз ҷониби иштирокдорон вобаста ба мавзӯи конститутсия ва аҳамияти он дар таъмини амнияту оромии ҷомеа маърузаҳо пешниҳод шуд. дарҷ гардид ки баъди қабули конститутсияи навин дар давоми 31 соли амалкарди ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат фароҳам омада, ҳифзи дастоварду арзишҳои умумии миллӣ таъмин, пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ боз ҳам мустаҳкаму устувор гардид ва кишвари соҳиби истиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати соҳибихтиёр ва демократӣ муаррифӣ шуда то рафт нуфузи бештарро соҳиб мегардад. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра ҷавонони фаъоли ноҳия, ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон вобаста ба таърихи қабули конститутсия ва марҳилаҳои гузариши он дар зарфи 31 соли амалкарди бахтномаи миллати тоҷик филми мустанад намоиш дода шуд. барномаи ҷолиби фарҳангии ҳунармандони ноҳияи балҷувон ки пурра васфу тараннуми мавзӯъҳои ватандӯстонаро таҷассум менамуд, бо иҷроиши сатҳи баланд пешниҳоди ҳозирин гардид.
ҷашни муқаддасу таърихии 31-ин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Турсунзода низ бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. Дар толори Кохи дӯстӣ бо иштироки роҳбарияти шаҳр, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорону фаъолон чорабинии идона барпо гардид. дар ҳафти чорабинии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо суханони табрикотии хеш сокинони шаҳрро бо ин ҷашни пурифтихор табрику муборакбод намуданд. таъкид шуд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳассоси таърихӣ қабул гардида барои пойдории ҳокимияти конститутсионӣ, таҳкими рукунҳои давлатдорӣ, муҳайё намудани фазои мусоид барои ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ заминаи боэътимодии ҳуқуқӣ гузошт. дар поёни қисмати тантанавии чорабинӣ ба як қатор кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорону фаъолон сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид. дар охир бошад аҳли ҳунару фарҳанги шаҳри Турсунзода бо суруду таронаҳои ватанхоҳӣ ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшиданд. имконот ва иқтидори сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат дар намоишгоҳи байналмилалии World Travel Market 2025 дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар шаҳри Лондон ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. ин намоишгоҳи бо нуфузи сатҳи байналмилалӣ ки то 6 ноябри соли равон ҷараён мегирад, дӯстдорони сайру саёҳат ва намояндагони сохторҳои сайёҳӣ ва дигар субъектҳои хизматрасонии соҳаи беш аз 180 давлат, 40 000 ширкату меҳмонхона ва фурудгоҳҳои кишварҳои ҷаҳон имкон доранд ки дар гӯшаи сайёҳии кишвари мо бо фарҳанги ғанӣ ва иқтидори сайёҳии Тоҷикистон аз наздик шинос шаванд. ҳамкорони мо аз ҷараёни рӯзи аввали World Travel Market 2025 аз шаҳри Лондон гузориш медиҳанд. шаҳри Лондони Британия Кабир аст ки аз 45-мин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии World Travel Market мизбонӣ дорад. ин намоишгоҳ пас аз намоишгоҳи ITB Берлин дуюмин намоишгоҳи бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ дар соҳаи сайёҳӣ аст ки ҳамасола бештар аз 180 кишвари ҷаҳон ва 40 000 ширкатҳо, меҳмонхонаҳо ва фурудгоҳҳо дар он иштирок намуда имконот ва иқтидори сайёҳии худро барои ҷаҳонгардон муаррифӣ ва таваҷҷӯҳи онҳоро ба бахшҳои гуногуни сайёҳии кишвари худ ҷалб месозад. ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал нест ки дар ин намоишгоҳ иштирок мекунад ва имсол рангорангии гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон бо муаррифии фарҳангу тамаддун ва иқтидори сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмононро бештар ба худ ҷалб сохтааст. дар партави сиёсати созанда ва дарҳои бози президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии World Travel Market 2025 ки аз 4 то 6 ноябри соли 2025 дар шаҳри Лондон ҷараён мегирад ташкил намуда иқтидору имкониятҳои ғании сайёҳии ҷумҳуриро ба дӯстдорони сайру саёҳати Тоҷикистон муаррифӣ менамояд. ҳайати расмии Тоҷикистонро дар кори намоишгоҳ сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ Рухшона Эмомалӣ, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ки мутахассисони соҳаро омода мекунанд, масъулони ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва осоишгоҳу табобатгоҳҳои кишвар намояндагӣ доранд. дар гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон барои ҳаводорони сайру саёҳат ба кишвари зебову дорои тамаддуну фарҳанги ғании мо бартарияти рақобатнокии Тоҷикистон аз ҷумла иқтидори бои табиӣ, сайёҳии табобатию солимгардонӣ ва имконияти машғулият бо намудҳои гардишгарӣ, варзишию кӯҳнавардӣ, фарҳанги нодир, тамаддуни рангину қадима, обҳои мусаффо, меваҳои хуштамъи ватанӣ муаррифӣ карда мешавад. иштирок дар чунин намоишгоҳ бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, чунки зиёда аз 189 давлати дунё дар ин намоишгоҳ иштирок намуда истоданд. ғайр аз ин бисёре аз субъектҳои асосии, яъне бозигарони калидии бозори сайёҳӣ низ дар ин намоишгоҳ иштирок намуда истоданд ва ин бисёр имконияти хубе барои Тоҷикистон ҳам барои муаррифии имконияту иқтидорҳои захираҳои сайёҳии кишвар ва ҳам инчунин барои барои мондани ҳамкориҳо ва табодули таҷриба бисёр нақши муҳим мебозад ва мо умед аз он дорем ки
اشتراک در این نمایشگاه باز هم امکان می‌دهد که ما دقت بیشتری شرکت‌های سیاحی، اساسیاسی‌های بین‌المللی سیاحی را با جمهوری تاجیکستان دقت آنها را جلب نماییم و شماره سیاحان را که به تاجیکستان تشریف می‌آورند زیاد نماییم. پلتفرم نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تریول مارکت 2025 که در آن نمایندگان بیش از 180 دولت جهان، 40,000 شرکت و مهمانخانه، متخصصان و دیگر سوبیکت‌های خدمترسان در ساحه اشتراک دارند، امکان می‌دهد که راهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، شرکت‌های سیاحی، مهمانخانه‌ها، فرودگاه‌ها و تشکیلات و انجمن‌های سیاحی و دیگر سوبیکت‌های ساحه سیاحی کشور خدمت‌رسانی خود را به بازار جهانی سیاحی پیشنهاد نموده طریق واخری‌های بی تو بی و بی تو سی که در رفت آن برگزار می‌گردند، همکاری‌ها را با همتایان خود بررسی و تحکیم بخشند. در این نمایشگاه شرکت‌های سیاحی کشور از جمله مجموعه سیاحی و لیژرانی سفید دره، شاهتور، مرکز سالمگردانی و رشد سیاحی، بام جهان تور، رسول تور و دیگر سوبیک‌های خدمترسان در ساحه سیاحی امکانیت‌های گردشگری کشور را معرفی نموده ایستادند. اشتراک در این نمایشگاه‌ها با شرکت‌های وطنی امکانیت می‌دهد که در این نمایشگاه‌ها در این بازار جهانی شرکت‌های با اعتماد دیگر کشورها که خطسیرهای کشور ما را به فروش می‌مانند با آنها شرطنامه‌ها بسته شود و مبادله سیاحان برگزار شود. یعنی این می‌تواند جلب سیاحان خارجی را به کشور ما به مراتب زیاد نماید و هر سال اشتراک در این چهاربین‌ها صف سیاحان خارجی را به کشور زیاد می‌کند و این باعث خرسندی است و شرکت‌های سیاحی وطنی امکانیت می‌دهند که بیزنس سیاحی خود را رونق یابند. امروزها تطبیق ثمرناک سیاست دولتی ساحه گردشگری به بلند برداشتن جالبیت محصولات سیاحی ملی تاثیر مثبت رسانیده و تحکیم رقابت‌پذیری صنعت سیاحی کشور زمینه می‌گذارد. سازمان‌های بین المللی و کارشناسان سطح جهانی تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را برای تحکیم ساحه سیاحی و فراهم آوردن شرایط مساعد بر رشد ساحه مهم و نظررس معنی داد می‌کنند. ورلد تریول مارکت که متخصصان سیاحی را از سراسر جهان به هم می‌آورد، میدان فراخ تبادل تجربه، به راه ماندن شریکی و تشکل دورنمای همکاری‌ها در ساحه سیاحی محسوب می‌یابد. тоҷикистон кишвари хеле зебо дар осиёи марказӣ ҷойгир мебошад. пур аз таърих, кӯҳҳои зебо ва одамони дилпазир. ман тавонистам ин ҷо аз меваҳои кишвари шумо бичашам ки онҳо хеле болаззат буданд. тавсия медиҳам ки барои омӯхтани фарҳанг, хӯрокҳои болаззат ва пайдо кардани дӯстони нав ҳар як нафар ба душанбе, пойтахти тоҷикистон, ташриф биёрад. номи ман Паркер. ман дар бораи туризм, хӯрокҳои миллӣ ва сайёҳати беруна менависам ва осиёи марказӣ минтақаест ки маро воқеан ба худ ҷалб мекунад. ман кӯҳҳо ва фарҳангро дӯст медорам. ман дар ин бора хеле зиёд медонам, зеро ман дар Қирғизистон ва Узбекистон, ҳамсоя кишварҳои Тоҷикистон будам. аммо он чизе ки ман ба он таваҷҷӯҳ дорам, дидани бештари кӯҳҳои осмонбӯс ва зебои Тоҷикистон мебошад. ман инчунин медонам ки шумо беҳтарин сайёҳати кӯҳнавардиро дар ҷаҳон доред. салом, номи ман Прю Гауди аст ва ман асосгузори Adventure Travel Networking ҳастам. мо як ширкати бритонияи кабир ҳастем. мо асосан ба сайёҳати саргузаштӣ ва таҷрибавӣ ки таъсири мусбат дорад таваҷҷӯҳ дорем. ман ба ширкатҳои саёҳии кишвари шумо мулоқот кардам ва интизори омӯхтани маълумот дар бораи Тоҷикистон ҳастам. атрофи шиносоӣ бо табиат, таърих, фарҳанг, туризм ва шиносоӣ бо хӯрокҳои миллии Тоҷикистон суҳбат доштем. ба гӯшаи саёҳии кишвари шумо барои омӯхтани фарҳанги Тоҷикистон омадам. самтҳои роҳи абрешим хеле ва хеле маъмул буданд. ҳоло онҳо рӯ ба афзоиш доранд. талабот ба ин минтақаи ҷаҳон дар ҳоли афзоиш аст. пас ин имкони воқеан муҳим барои мост ки омӯзем ва маълумоти бештар пайдо кунем. امروزها با مقصد کشف بازارهای نوی سیاحی تشکیل گوشه کشور در نمایشگاه‌های بین المللی سیاحی در داخل و خارج کشور اشتراک در جلسه ها
و همایش‌های مجمع عمومی سازمان جهانی سیاحی فورم، پخش مواد تبلیغاتی، اطلاعاتی، اینفوتورها در خارج کشور و تکمیل اختصاص کارمندان بخش سیاحی در کشورهای از لحاظ سیاحی پیشرفته برگزار گردیده ایستادند. سیاحی از ساحه‌های آینده‌دار است که تمام جهان را با هم می‌پیوندد، ملت‌های گوناگون را متحد می‌کند، به همکاری آسایشته، تبادل تجربه به نفع متقابله مساعدت می‌کند. طور اطلاع داده شد در دوام برگزاری نمایشگاه مذکور در گوشه سیاحی تاجیکستان برگزاری بیش از 30 ملاقات و آخری‌ها با مقصد بررسی همکاری‌ها با نمایندگان کشورهای خارجی از جمله راهبران شرکت‌های سیاحی، کارشناسان و متخصصان در نظر داشته شده است. در همین زمینه در روز اول برگزاری نمایشگاه بین المللی World Travel Market 2025 راهبریت کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با یک قطار نمایندگان سیاحی دولت‌های گوناگون و شرکت و رسانه‌ها از جمله BBC و لونلی پلنت ملاقات‌های سودمند انجام داده در دایره آن مسائل مربوط به تحکیم همکاری‌ها، رشد فعالیت شرکت‌های سیاحی، ذهن صنعی، کادری و رقمی کنانی ساحه مورد بررسی قرار گرفتند. همزمان در جریان ملاقات‌ها نمایندگان جمهوری عاید به ظرفیت سیاحی کشور معلومات داده ذکر نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین جالبیت ساحه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امتیازهای زیاد مقرر نموده است. اینچنین راهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور در دوره واخری‌ها که در حوزه نمایشگاه مذکور صورت گرفتن عاید به تبادل اکادمی دانشجویان، تکمیل اختصاص آموزگاران و تشکیل برنامه‌های مشترک گفتگو انجام دادند. ما در این چهاربینی توانستیم که با بسیار دانشگاه‌ها و شرکت‌های سیاحی که برای آماده کردن متخصصان مساعدت می‌کنند ملاقات‌ها انجام دهیم و دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو تمامی کوشش‌ها را به خرج می‌دهد که با یک نتیجه نظررس به وطن برگردد. تأکید کردن به مورد است که جمهوری تاجیکستان به مسئله رشد و توسعه مناسبت‌های دوستانه با کشورهای اروپایی که شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در بین آنها مقام خاصه دارد توجه زیاد ظاهر می‌نماید. روابط با شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در مناسبت‌های خارجی جمهوری تاجیکستان جای مخصوص را اشغال می‌نماید. شاهیگری متحده در میان کشورهای خارجی دور یکی از اولین کشورهای به شمار می‌رود که استقلالیت دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخته است. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی متحده 15 ینوری سال 1992 برقرار شدند. 20 دکمبر سال 2001 سفارت شاهیگری متحده بریتانیا کبیر در دوشنبه گشوده شده. 11 فوریه سال 2008 سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانیا کبیر به فعالیت شروع نموده است. در مجموع مناسبت‌های تاجیکستان و بریتانیا کبیر در ساحه سیاحی در سطح مناسب راه اندازی شده همساله در حال گسترش می‌باشند. اشتراک هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی سیاحی World Travel Market در شهر لندن برای رشد و توسعه بیشتر همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و دیگر کشورهای قاره اروپا نتیجه‌های نظررس به بار خواهد آورد. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به پایان میرسد. همکارانمون این لحظه و مناسبت روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برنامه زنده خود را از استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان ادامه میدهند. تشکر زیاد همکاران ارجمند. تماشابینان عزتمند، برنامه جشنی صبح تاجیکستان را با مناسبت 31مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان باز هم ادامه می‌دهیم. مهتاب رفت آمد پدید، خورشید با نورو نوید. صبح می‌دمد صبح امید، صبحت بخیر ای هموطن. این محبت نامه شاعر شیرین کلام البته مهرنیسای بابابک است که عین زمان در برنامه جشنی صبح تاجیکستان حضور دارند. همراه مشرفه جورای و پروفسور شما را خوش آمدید میگوییم. روز شما بخیر باشد. استقبال صبح البته با تنین دلاشوب دلاویز به کسی یک روحیه خاص میبخشد و امروز که تاجیکستان مقدس و صاحب استقلال ما تنتنه 31مین سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را دارد، می‌سزد که ما از
این تنتنه بهره‌ور گردیم و البته قبل از آغاز صحبت بهر بریده خاطری тамошобинони телевизиони тоҷикистон суруде дар иҷрои ҳунармандони оркестри созҳои миллии филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев манзур менамоем ва баъдан мо суҳбатро оғоз мекунем. марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан ҳам гӯш додан ба сурудҳои дилнишин дар оғози субҳ рӯҳияи инсонро болида мегардонад ва тамошобинони азизу гиромӣ бори дигар ёдовар мешавем ки дар студияи
марказии телевизиони тоҷикистон рақамҳои 988 96 99 99 901 04 01 31 фаъол аст. чун имрӯз рӯзи ҷашн аст, сокинони кишвар мужда аз хушҳолӣ медиҳанд ва ба рақамҳои мазкур паёмакҳо ирсол менамоянд. ҳатто аз хориҷи кишвар низ ба унвони барномаи субҳи тоҷикистон инҷо паёмакҳо ирсол шуданд. сокини шаҳри Кӯлоб Саидмумин Носиров тамоми мардуми тоҷикистонро ба 31-мин солгарди рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният мегӯяд. аз Федератсияи Русия Комбис хоҳарони худ Маҳваш ва Дианаро ба ин ҷашн табрик гуфтааст. Манучер Абдуллозода аз шаҳри Ҳисор модараш ва бародаронашро, Парвиз аз шаҳри Душанбе хоҳарони худ Навчагул ва Тозагулро ки дар деҳаи Зеви ноҳияи Дарвоз зиндагӣ мекунанд табрику таҳният мегӯяд ба муносибати рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон. бале бо ҳамин мазмун Сайфихон Хоҷазода аз ноҳияи Масчод тамоми мардуми сарбаланди кишвари азизамонро ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният мегӯянд. ҳамзамон Толибзода Файзулло сокини шаҳри Душанбе ҳамаи ҳамватанонро ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният мегӯянд. сокини ноҳияи Темурмалик Фозилҷон Назарзода, фарзандаш Абдукарим, ҳамчунин Ҳамза аз дараи Камароби ноҳияи Рашт тамоми ҳамдеҳагони худ ва мардуми шарифи Тоҷикистонро ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. бо ҳамин мазмун Саъдуллоев Зафаршо аз ноҳияи Ҷалолдини Балхи тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азизро ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният мегӯянд. хуб бинандаҳои азиз, мо суҳбатро албатта бо шоири ширинкалом, шоири хушбаён Меҳринисои Бобобек оғоз менамоем. хуб ана ҳамин зебоиҳо ва рушду